Admission open. Kapetar Kemak Model Degree College, Riboy District, ka court admission na kebenta ke BA first semester, ka lat bahajan na kebenta ki samla pule, na kebenta ki jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe, laiwe, pranot, sanar kendai not, lani pra lain nyonot prasan henriu kendai san. Kajing nang beteng jong ki dor barat, ban bot iklet niam ki balahikai dau men barem nadu ki por ki ba mensua, bat kajing don jong ki nong yalam marat ba menta, ban penek pensa ye ki jing hikai, la ban nong. Bagatan rai kadang don kadang scam bat ke riti ke dustur kadang em wat lagi babun ke lalong Kristen Henry Kim Syam laklat ila katan rai bat ila ke riti ke dustur ki dustur leniam jong khasi bandon ya ke leniam lerukom kedua ke pirat ha karat nong tham Riboy District karat ke bahap apo ke hima khairem ha ka khat arteri ku jumang arjar arpsan da ke jinges nok tilang jong ki khun ki hajar ke karat ha ke jingelam jong sim karat nong tham upaim tes sim rengkat gilongsan gimansan kilala ban peli pebak no ya ka yingsat juga ne karaj hadin gejing pendap ban senayaka kabadan hagesnong paham laban ya kene gejing peli pebak ya kene yingsat haraj nong tham hagesnong paham laban la penlong ru hagesngi bagane karaj ke penlong ya ke letniam syat no kejat kabari ke wei ne letniam ke pekongsan juga ne karaj henry ke depat ke jing letniam ke om syam la penlong menta la sau posnem kenti dai kene kesnem ke pementa lalak ban penlong biang secsin ya kene ke letniam ha kene karaj ya kene ke yingsat ke batmai lawan ban peli pajba da uba kenjo lang rangtong ubdi UMDC jong ke Mahuti constituency ubabat ru ku deputy chairman jong ke KHADC ke belalong ha ke jingidon lang jong usim ka hima khairim u Dr. Balajit Singh Sim ki menteri ka hima ki longsan mansan karaj ki nong ilam sinong bat ki pajba ka thain ha kene ke letniam syat nok jat lalak ban saki ke jingwan poi jong ki pajba rengkat ke riam tenrai ya ke bala penbut lang ru da ki jingrwai bat ki jing syat tenrai jong ne karaj banyak reu cilung haduk ikan berkacung beli berkacung beli oh mereka kenal yo den sa de pelong ka kami Profesor lah, kut lai ketika universitas.
hai nei klimat iba kani ka riti ka dustur ke jongi sawakan jano na kani ka slap perthei yesno kumen bagi mi kini kinong yalam na kani ka right nong tham ke jongi hakaba klashim ya kani ka senjam ban penlong ya kani ka program kani ka program ka banengkong ka kalian jo ka right nong tham kan kayo ban penlong kani ka jaka ndrei ngayo iya ka jingi shimbatalang jopi kung ki khur ki rayot jong kani ka right kalong kay ka bayo mensim bangai skam bahakisnam ki bandang wang ndang la ban le ha ndang la ban le ha ka rukom ka bakham chana nila im ha kani ka juk ha ka ba kung ki khun samla nila tip shibun ki ke ya ka perthai bro ka we handrei nim tip ya ka ka bodon hayeng jongi ya ka bodon ya ka baki longshwa manshwa ki jule nila do no ya kani ka jinglong bagar pang ni jongi handrei ngai skam bang baki ni ki jing pelong ya kum ki program ngin nang la ba mangikum ki khon ki ti mangikum ki badang samla nginang la banyo ki jing hikai ki babha ladang apa ya ka tu ka jing syap kebana kalian jong ki long kme jong ka snong pamlaban ki la syap itanap hamne ladang apa ya ka tu ka jing syap kadon ka message ka tu ka jing syap wei ba ber yo sumbai sakmat nang ta gitu kilong kule kira yo mo khiu ban kara nadin itu kani karukom ka ba nile ha ka por ba thum yo kubalum na thum kubalum ni brek choi yo sumbai nang ta sakara ban tap yo tu sumbai ngangai skam maka ngangai ba ka tu ka dei tang ka wi na ka shibenta jong ka jingle jong kilong shwa ki man shwa ki jongi kilong shwa man shwa ki jongi kidai ki bangai how play kidai ki bati preu ti play haswa bakin le ek kira kan mau yo play nang burung thau kira pendang burung yo play nang burung thau dang ha kini kisni rang yo banwan sakhi ya ki babun ki festival jong ki we ki paralok ki jak benriu ki basa hapo temri boy ki jongi ngalawan sete sporai lem puit ha ka kisa kini ki tiwa ha kini kisni rangwang sete basa ki karbi kiron la ka jong komle bang isno komen ba hapo ribhoi jongi idon sibuon kita ki riti ki dustur lalangi ong ka riti ka dustur ka kentin riti ka theu ya ka niam ka rukom bat ka dustur ka dei kata ka culture lani kata ka rukom le ka jongi til ka dei ka kamram ka jongi bangin penne ya ka culture ka jongi wala na bon na peng jongi le sing lalong kristan don sutang katu kan ni ki brang bat ya kan yam tenrai kan yam khasi tenrai wala dang lalong ki kristan kan ni ka culture kan ni ke bangi nang penpau se ka perthai bat ka ke bangi nang ai pateng ki khon ki ti ki jongi kan mentoy ayu bangin snow sarong bangin kam mirade bang ade yu khasi ni dei ki khasi kat bangim don ai isu ban ai ki khon ki ti ki jongi ya kata ka jing hikai ka baki men barim ki ai na ka ka jongi ladang im don ai isu ya ka riti ka dustur ya kini ki dustur ka bangi jule na kata dau ladang apet ya kini kisni ki bamental ladang ikwa kamtam siki jaka surok kada tikwa bani itang ya ka jan kirsya ru la kham duna ban yui sat wat siki jaka nong kondong ru mental kenthei samla bun ki bom tre isu ban kirsya jan te kaladei ka por kaladei ka ya ha ka ba ngin pen kan mau ya ka jaj benriu ka jongi bangi don kam man pene ya ka ni ka jolong ba ka pang ka jongi di parlo ba ye ni don hang ni jam baro kisnong na po ka right nong tham na ko ban kren ni ka ni ka mat men ta ka sngi ha ka jingi don lang jong is im raj ba ki pa im bodon from jongi ni don hang ni ondei na ka bantai la de kum kinong yalam ladang ngilong kinong yalam haka hima ladang ngilong kinong yalam haka raj ladang mga kumbu MDC bo pai ba ulajit ladang mangikum kirang ba snong ki bo pai ba ulajit ngim don hang ne na ka bantai la de ni don na ka bantai ka jingbit jingbiang jong ka imlang salang jong pai ba jong ki khun kirayot kalong de ai ka bang susi bantip langan nong kren sikwi kiraj na kren tang ya karaj nong tham shwa idon shibun ki jing bom bet ki jing bom biang haga sanchar ka khadar hagi kam shnong kam thau hagi kam raj hagi kam hima kalong ka ai ka bang susi bandong i phik parlo be bawat tang hapdeng ki raj bat ki dorbar shnong omdon ka jing sungtho jingmut
teng mi ke jing ya kelumar ke jing pom ya bet artili ki dor bar sinong kami barit teng imla ban ya pen bet teng ki kam ki ba la ban pen bet henring pen klan khnang ya kata ka kau naga benta ke jing to isimet ke jongi wasno ye lo da ke jing kren junga ka ta eno henring akwa ba ka sinshar sinong sinshar thau ka sinshar rat ka sinshar hima ka dei ban wanra ya ke jing bet jing biang ka jing bha ka jing yat jong pai ba mosong sinong kamtam jong ni ka rat ban ngam kwa ban yoi nang ni sakmat ba inu ijing yak kelumar hapeng ka rat hapeng ka sinong dapat yang biasa sekian ia kali niam kali rekom bentusa pene dia tak gerti kejong bariam yang terprom berai lapoi teng kepok panglaban mentan dan sopus nem bentang kadang sama atau por haus nem prapun riu sopus nem ia mentang dan don isis nem kanong menpan penyujuk dat pementar sin ni hempot nong ba nong ham nong garat nong tham Facebook ya konrak nonton lagi bro. Kehima jungi kalau kemadang pat relativity betul ketem puput kesat teman kali nem jungi basis sistem rantai Smith. Mat yang sat kat dia nang ikon jajar pat ikon keri. Yang ri dan sebarang kat kiri sejar. Pengidon saudong ta lima jungi ngadu nari poi hari pulang sadu riwar. Idong sian hema be dia nomor tang idon sejar kadar pada relativity betul. Pengidang kre idang penbat haduk mentah pensak banek kemati jumlah suah mat menongka jing penidur ya ke jembrio pengilong kepang mat kari hi berkobai cukup tak gini gini ba bu boleh ilong penongka me pensak banek banek berisa sin di pesan kerajaan kam beli jengai dan pendep yang kam ban tengpat ngai bagi setiap juan ban im kita di mati yang ilong som sa dekat sejar kadar pencung susan perbaban niat penpuh bahai ubun wajar negara nong kami berkoi sak menek sejar dekat pat kedit kataban sak menek di mati dong ilong swa ba aran nong tham rang long gedi kemen bagi ai prabu barim jendan kan kerat kesakan ya umta ngayu sesin yo mereka kerat bakamariang lailat ini minta komni menem step kerjau slap ndrei ni kue ni kerang kemni ketinggian ka breng kini gelong biang ba kini gelong kata kasin bukan ran lang perkara ini sam dalam tak burung kita sibit saya si berwan ketinggi dan nam tagi ini bro ai ini ni ai bensa banek ketinggi hok ran sam apa pau sudah bawa orang kurang si hajarmu disebut baru Kini kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwei arnyo lai